ama sabera chuan eng bernge kan tuipuya eng hinge a politics su ti hi soya trolin ka ria tun haya YouTube te ka man changin galo entry na political party rang rang thu soite tin chanchin chathara te kan ngai tha kan share boka chu ta chon karil ro lom lian ber mai chu party thren khat hianin an mason na turemo an mathiremo an kaltum danemo an party in real bol dan le nakina chuan eng tikai mo an la sarkar vele miel ani point eng tinge niang tilam nilowin azpm hlir mai hi an soya an press release te kan chiara paragraph lia paragraph thum te zpm an ni top maya ka hethiam thowa f2 ania opposition party role and play ania kini pon kan ti thin thowa amero chu thil dang amason na lang lem lo amania kaltum dan le kan hoilam po soi hlei thelo a party le party ringot mai lai kan kal hi chuanin azora ma hian tuar donin ka he chu wangin party ming dang pakhat ma zpm tilo telmi alo in tu kana en thu ka sei don ani keni chuan sem policy nilowin na tho policy thorim kan zuar kan tia chu chu kan party aw last longan mai nilo kan hoi zong ani political ideology kha kan neya chu chu helam hi kan hoi ani kan tia tu nain an thok mo pani chu wang chuan tu kin a hian kan soi chian du chu kum khat le ka upa zpm sarkar ringot hi kan politics ani chuanin a fel don lawa chu wang chuanin party chuan hoilam nei thin eng ber hinge kan politics chuan hoilam nei ro se dulam nei la du lo lam po nei ang u chu tiang ni lawa political party pakhat khel ringot kan kal chuan kan that fal big em wang po ni lo hianin atram le ate le pekte thleng hianin akal tumlam nei lam hi mi pui hian pathian khongai na zara min thlang tling le mai don ani mai om mango ti te ka ngai tu arum rum ani keini chu kal phung thar zuar tu kan nia chu chu chiang takin kan soya chu kan kal phung chu eng te le ti te han soya chak oma kan in soina lian tak pakhat chu Mizoram sarkarin voi khat ma thlai thar leina tur poisa ala da ngai lowa kan da ta phota le chuan thukin agriculture minister oni zana tang khan kan in bia nak tu gai thu toi te po soila tha sin mole hei tun line eng mo oma han soi fia te po thalo mo ka te amane ka soi to kha a tukin chu ka man lo tlat mai atia a man lo chana kha when I hear in engeni Reliance Retail tele sarkarina thuthung kan zia e bozui zel khanin hemi East India Reliance Retail an ho dupan Vice President Raj Banerjee lo kala tunai chuan ti fel to in karinga kan Chief Minister te kan Agriculture Minister te ne thlai thar an leina tur Reliance na kan so thing an leina tur ton so man leina tur hi anon ti fel ani tukena khanin an ti fel to chu kan zingan tel lo chana po khani a ti chuan kal phung thar chu eng tenge tia kha tukina hian toite in ke bang boka leimen mi pa ngai te na an thria thiam thei tur han sei fia hi kan tum dona a chang chuan a sarkar thu le la anga thilan soi hi chuan in ke ni ang ta ni chuan thria thiam har thina chuwang chuan thiam ang tokin kan han soi ve don ani khatia ai kalan top ta ringot mai kha kan buai ani aminga minister ni chu kan buai khop mai hei ka bula kan senior pula na oma a buai ve viawin ka ring a chan chu ai kal la tu te kha party dang min ne ve khaulo kan campaigner thate kan unit ruai tu te kan block ruai tu te chung te zinga khan ai kal la khan lo om ve tho so kan ha thok ai kal la khati za tan lo ba wang khan ti chuan an buai ta ni ta chuan in an kala kan chung ko in hana ni ani hi a top chuan in kan tang ve me ma kan tan chon zpm sarkar an chia ni mai ten on tia kan chung ko in hana berin sum le pai alak lu ve na mi aya kalin ti top da se eng tinge kan om don an tia chan har thin khop maya lu thak lo hi kan hiat ve na sa ni amai ro chu kan ho tu te chuanin kan han soi ho kal phung thar kan zuara dana ni lova chuwang chuan hei chin hi kan ngai na mang kan ti theilo an ti tlata an then chu kan saran in khongai thak a then chu rui lo wanga buai office kal thak to lo ten ni a then te phe wan duai zual chu engeni ril ulam fel lo de pon lo ni hiala ai kal la lo thei lo te ma se khang ho tan khan
chol dan thang thang kha oma a pension thei dan thang thang te sarkar in aduanga chuwang chon ai kal chu dana nilawa ti top turan tia khoya nge kan ti top bang te kan sei ho kan ho du pa chuanin sa zumei zui tan na khoi lai nge abula kan chok mok lo chuanin ngai dam chin om thei lo ti ai kal kan han ti top mak maya rinai nang honga na amaya ro chu dana ni lo mizoram pon la mai khoya ama sarkar na thokin ai kal an la lo ani chuwang chon ai kal kha dana ni lo wangin ti top tur tia chu hote in chu chu kal phung thar chu ni mai a om to lo ani tu na hian tin MCS officer senior tak pakhat chuanin kanin komna minister tu sar te kan men han te vea sar kan soi tu chu ni mi alo nangin thil pakhat ka soi duwa te enge ni ta ka te ai kalin ti topic a lo masin a chan chu midang in an ngai tu lo mai theya tu na tra kum song ma hian kan sarkar office ai kalin an khat don in ka ria ti hun thren khata pe chon accounts po an khoi to a ti no ti chuan a boi thak lai chu na thok ni tan ni lo wangin disciplinary action an chunga lak thei si lo wa an ti that lo point tin chumi piala ma chuan a boi thak lai chu rinom na enge ni loyalty kha an nei ve tak tak boxi lo mi ai kala ni miaw wang khan amai ro chu office an thu thu boxi a chu chuan kan ram hi ti tom ngam hi om lo ulang chuan in tu na tang kum so ba chuan kan office ai kala na khan do na ti a soidan tak chu kan hlo tha to sia kan hlo za enge ni za zel percentage chedem la khan an kal du zel mai boxi a kha kan ram kal phung alo ni to tu nai ro chuan kal phung alo thar ta ni ti hi e kan han soingam ta ani adon le chuan traffic jam in thak hi hun in thak hi in lo chin che ve em ka hrelowa traffic jam hun hi a in thak ani a chan chu sarkar pisa hun taka tran tur ti ani mai dan thareng ba kan lek ko ran lo ani amai ro chu biometric attendance ten ti ya enge ni mani mail mai han lana attendance call manga lak khani taka khachuanin atlai le ma kha khian run to maya tin tu na phe chuanin hemi application mo QR based mang hianin attendance an la na kai phone atang an ti thei kai application si manania chumi mang chuanin e thil hi an vil ta vek mai ni an chu hun te an lu hun te kha office a emo sikula emo college emo mania mithi vuina nan thian tenen college zir thir tu tenen kan in muwa kai mangin min thung de urun to mai sia a boi thak khop mai tu na mithi vui tu ran chu poi boi thak do nin tia amai ro chu dan ani ya dan kha kan lek ko tamai ani chuwang chuan tukina hian chung thil ho te te angal lang ni sia chuan kal phung hi lo thar ta ni mai ro chu thren chuan chu sarkar na thok te op be na emo enge ni noi chia na emo an chunga lal rot emo te ang deu ten min han pu don na kan sarkar le huna chuan a hei kan thla du leng ti ang hoi zong ten thu te kan han lo choi don na a zia lo khop maya sarkar na chuan tran hun le ban hun a oma chu tiang tak chuan kal tur ani e kan ti mai ani tin sarkar na thok pon lo mani sarkar na thoka hian thok tha tak a hun a kal chat thin anom a hun tak a ho thin anom chu a than hem zok po an niang amai ro chu mi in thla da te anom hian thil thalo ti tu te wang in ti lungai hi a olang reng sia an hlo za tai dang bok sia khang ho te khai rual an om ta kha a thok tha ho hi an lom em ani chuwang chuan voinai hian in thil thar kan ti hi o sarkar officer order om sa reng kha dan angin kan kalpui ta mai ani adon le a chuan hlola khun hi ania thatira lak le thatopa lak hi a poisa chuna in za reng te kha kan tia andika amai ro chu a tho dan khai nang theilo ni thren chu sarkar na thok pension te kanoma in rechiang ani taka chon in luaman pe ka ngai abong nu te bill te po pe ka ngai lom internet man te ni vek to tu na chon TV man te tin a har sa ber so ka chu lon ru la ngai a huna ani lo chuan in kan civil score a chia thila buai zo thin ni khat kan thiet kha chuwang chuan group C le group D chu a hun taka kan han pesan zata sarkar sum chevela kha ala pun silo wain achang chuan A le B han muan ret chang ma se ataka a hlola tu tenan lo la khunan reto a chuwang chuan kan sum hi pung thut lo ma se ayan kol dan akal phung thar ta hle ni adon le kan soile du chu na tho thada kan in el cho